هەرێما باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایê bûye mînaka demokratîk, pirrengî û hemêza netawan. Hemû netewên herêmê bi hev re û bi rengekî demokrat rê û resmên xwe yên olîl dar dixin û cejnên xwe bi hev re pîroz dikin. Yekîtiya Sûriyaniyan bi boneya cejna Akîto a sersala Babilî û Aşûriyan li gundê Girşêran yê girêdayî bajarê Tirabespiyê şahiyek li dar xist. Şahî bi beşdariya endamên saziyê Rêveberiya Xweser, Şêx û Rûspiyên êlên Bakur û Rojhilatê Sûriyayê hat li dar xistin. Di şahiyê de cejna Akîto hat pîrozkirin û behsa pirrengî û demokrasiya li herêmê hat kirin. Hevseroka şaradariya bajarê Qamişlo Bêrîvan Umar diyar kir ku bi saya Rêveberiya Xweser her netew bi reng û rê û resmê xwe bi cejnên xwe radibin. جشن أكيدو بشي أم الحمو قلن هرمي بيروز دكن جشنكي چاندي حمو قلن هرمي جو هزارين سالا دبي روجه ده بيجن وكي بيراني ناوي وشاهي چه دكن ده بلكي دمكي ده اف شاهيد قطب بوله به هاتنا ربريا خسر حمو قلن هرمي ديسا چاندي خو وگراندن جشن خو بيروز دكن ام جي وكي جو هر قلي جو چاوا ام جشن ويدا ما بهاري ده جشن نوروزية جشن أكيدو حمو جشن قلن هرمي نزي هفن مهفي دكن هر سال بو خوشي و بعاشتي بو حمو قلده اف شاهيبه بيروز كرن. هروها اندام مجلس گران آ کانتونا جزیره هدیه علی جی دست نشان کر کو جشنên wan reseniya civaka herêmê di dexuya kirin. جشنا أكيدو بو 6775 ام بيروز دكن جول حميل قالين سوريان قالين آشوري كلدان قالين سوريا قشتيجي قالين كرد قالين عرب حمي قالين جو بيكاتي ونتوي قند سوري دجيان دكن راستيجي اف ججني قن هاد في مها آداري مها نيسان الدينجي راستي ججنا رمضاني ججنا نوروزي ججنا أكيدو ججني قندمي بيجي تيجي ام حميجي ام نرخكي هاري مزنقو ام بناف دكن. Cejna Akîto yekê Nîsanê ji kevintirîn cejnên mirovahiyê ye. Dîroka wê vedgere şaristaniyên kevin ên Mezopotamyayê yên Somerî, Babilî û Aşûrî. Akîto binûjeniya xwezayê, berhemdarî û destpêka sala nû ve girêdayî ye.